Mana qo'ylar keldi. Aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Ke, qo'lingizni qarmab qo'yingchi. Qancha surib atasiz qo'ylarga? 20 dan bular dishlarni aytib qo'ying, qancha dish? Yash, bo'g'ismi qisirmi? Qisir. 20 dan surib atasiz. Bozorning giraverishini deb ekan. Savdangizni bersin. Bunaki. Assalomu alaykum. Hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari. Alisdan, yaqindan görüp жатқан bizning mekendeshlar. Salamatsizlarmi? Bugun 5-yanvar 2025-yil. Чүй облысы Soquluq mal bazarına geldik. Туғанда қолдан келишинче қатар тұрған малдардан тартабыз. Сиздер баягыдайла бизди қолдап, тарс лайктардан басып, каналга аттылык болсоңуздар катталып. Туған қанша қозың? Қачпа, қанша бағасын айтып қойың. Ургачыбы? Еркек екен, 13 дейт. Байка, ассаламу алейкум. Қаншадан бағаларын айтып қойың? 18-тен, 18-тен. Бұлар ургачыбы? Қаншадан сұрады, байка, айтыңчы бір. 18-тен сұрап атасыз. Екеуіне? Қаншадан бербедіңіз? Сұрады ол базар? Сұрады, 16-дан. 16-дан, байке, жақсы, содаңызды берсін. 17-тен болса беремін дейді, байке. 16-дан бербептір. Дон Хабар деген канал. Мына бүгін қойлар көп екен, достар. Қозыларын қаншадан туған? Қойлар 10. Қой бұл мыналы? Қой дейді, жақсы. Қойлар 15. Қайсы кетті? Қанша қалдыңыз? Айтып қойыңызшы. Қанша? 27? 27,5 мың. Бұйырысы мынаки, ақсақал алыптыр. Бұл боғыз бұл? Боғыз қой. Тиші қанша екен? Ашып қоясыз бұл? 4 тиш екен, достар, мына. Бұйырысын алғанға дағы, сатқанға дағы. Қана алдыны қарап кете береміз енді туғандар. Бар бұ дағы қойларыңыз? Бар. Айтыңыз номеріңіз. Қана? 0707 менен 08 68 18. Мына ушундай қозылар да бар екен. Қаяқтық та болос байке? Чүй. Қайсыл жерден? Беловодский. Болды. Беловодский дейді. Мына қошқорлар. Байке, ассаламу алейкум. Қанша екен мына қошқорлардың бағалары? 120. Dişleri çi bayka aytып қойыңыз? 3 yaş, 2 yaş дейді. 120. Өте чоң қошқорлар екен бар ғой мына. Жақсы, Соқулықтан негізі жақсы малдар кіреді. Қойлар қаншадан? Менің 20-дан. Қой бұл. Боғыз бұл? 2 тиш. Боғыз. 20-дан. Қаншадан бербедің? 17'den бербедің, 17'den бербепті достар. Мына базардың көрініші. Жақсы, мына қошқорларды көрелікші байке. Байке, ассаламу алейкум байке. Қандайсыз? Бағаларын айтып болсын ба қошқорларды? Қошқор емес, қойды. Қой бұл. Қошқорларды ес алдыратқан қойлар екен, 50'den екен. Боғыз бұл? Туын деп қалды, боғыз екен. Жаштары чы? 2 тиш? 6 тиш дейді. Сода болды байке? Қаншадан бербедіңіз? Арғанда. Өңірге тұра келбей атады. Содаңызды берсін, байке? 50'den сұрап тұр туғаным. Мұналарыңызшы? Бардығы 50'den дейді. Бұл яқта да бар екен. Туған беріп атасы ба? Берейін десем айтып айтты. Беріп көрің да бір. 50'den сұрап атады кен мұна. 35-ке дейді. Аға болбайды дейді. Мұна құлағын көрсет берейінші. Чоң қой. Мұна 35-ке. Достар, мұндай. 50'den сұрап атады ейсі. Бұл жер 35 беріп ататын. Жақсы қойлар екен. 35-ке жоқ дейді. Қанша сіздікі? 30 сұрап атады. Ұрғашы қойлар ба? Ұрғашы қойлар. Қысыр ба, боғыз ба? Боғызы бар, қызыры бар. Қызыры да бар, боғызы да бар. 30 мыңден сұрап атады байкемді. Сода болды байке? Жоқ, олай жаң келдік. Содаңызды берсін. Жаң келіп тұр. Мұна қозылар, ассаламу алейкум. Қаншадан бағалары? 18 мыңден. Мұна кішіне кейче? 15 мың дейді. Еркекті ұрғашы. Бұлар еркек қошқорлар екен да? Қошқорлар. Қаншадан бербедіңіз байға? Айтыңшы бір. 15'ten? 15'ten берілбепті. Содаңызды берсін байке. Қана өтіп кетелі. Дон Хабар деген. Байке қандайсыз? Қаншадан қошқор? 60 қошқор, Қозы қошқор 60 дейді. Достар, жазда туылған. Қаншадан бербедіңіз? Сода болды? Қаншаға шықты шу? Айтыңшы бір. Басын сұрап атады, мұндай? Мейлі. Содаңызды берсін. Неқтарда қошқор бар екен. Мал қомдекі, ассаламу алейкум. Ейлері бар ба? Сіздікі қандайсыз? Қаншадан қошқорлар? 50 тиші? 4 тиш. Мұны қозы. Мұны қанша сұрап атасыз? Бұға да 50. Мұны чоңын ачы? 65 дейді. Бұның тиші?
4 yaş. 4 yaş. Qanchadan berib edingiz shularni? So'radi u bozor. 40 buğa. Buğa 40. Buğachi? 30 ga berib beribdir. Yaxshi qo'shqor ekan bu. To'g'onlar, ko'ringizlar bunday. Joylashib olib, divanga o'tirib olib, chaydan, kofedan qo'yib, shashba ko'ringizlar. Va alaykum assalom. Bala tartmaymiz, mal tartamiz. Qanchadan keyin balalarni aytib qo'yamiz, payka? 20'dan 20dan urg'achi? Qo'ylar ekan-a? Qisir bu. Kızır. 20dan. Qanchadan bo'ldi? Soda bo'ldi u bir. 16'dan so'radi. 16dan berib edingizmi? 16dan berib beribdi. Mana to'g'anda ko'ringizlar, 16 mingdan berilib beribdi. Bu bahasin. Qanday? Yaxshimi? 18 urg'achi? Urg'achi son qo'z ekan bular. Tish buzalakda ya aka, 24 tagilarmi? Qanchaga berib edingiz o'shuni? So'raylik. Buni o'zi qancha so'rayapsiz? Buldilar 18 deydi. Ha, ma'qul. Do'stlar, mana shunday hozir bozorning ichine kirib, aqirin eta meni chaqiradi. Assalomu alaykum. Yigit qanchadan? 50 dan qo'chqor bu. Qo'chqorlar ekan, 50 dan deydi. Buni urg'achi qo'ylar kimniki? Bu yoqdiki u. Qanchadan tug'an? 30 mingdan deydi. Bular qo'zlar bu. Ya. Qo'zlar 30 mingdan deydi. Qana? Yaxshi, buna yigitlar malatsizlar. Kofe satib atishadi yigitlar. Yo'q, sen tartmaylan. Молодец, kofe. Qanchadan bir stakani? 50 so'mdan. O, bo'ldi, ichamiz hozir. Bu yoqda bitiraylik. Assalomu alaykum akalar. Bolalar, berishini aytib qo'yasizlarmi? He. 20dan so'rayapti. Bari 20dan. Krugoy. Ular qo'zlarmi? Urg'achi? Urg'achi qo'zlar 20dan baykan so'rayapti. Chekezdan. Qanchadan berib edingiz, aytingchi. 17,5 mingdan berilibdi baykan. Sodangizni bersin, he? Mana 17,5 dan berilibdi. Bular qancha oyliklar bu? 8, 9 bu. 9 ay bo'lak bularga. Ha, bo'lalik. Ekovi yaşıyla biri. 6 aylık kozlar. 6 oylik qo'zlar deb yaxshi. 7, 8, 9 aylıkta. 7, 8, 9 oyliklar. Qayoqdan olib keldingiz? Sokuluktan. Soquluqda, ha? Ma'qul, sodangizni bersin. O'tib ketay. Soquluqdan olib kelibdi to'g'anda. Ko'rdingizlarmi? Mana qo'ron, mana qo'chqorlar. Borga, buni yesi bor ekan. Tug'an, assalomu alaykum. Mana qo'chqorlar sizga qaraymi? Yok yok. Ha satılma etken. Ha, sotilib aytgan. Jo'nlab keldi bir ko'zini. Bular qanchadan aytib qo'ysizlar bolalarni? Bunlar 30'dan. 30 mingdan. Urg'achi qo'ylar, ha? Qo'ylar. Bo'z, tishlarichi? 2 tish deydi mana. 30 dan. Baykan, so'rayotadi. Ushlarni qanchadan qildi bir? Soda qildi u? Soda. Fakat bo'lak. Bol. 18 kıldı. Ushuga 18 berib edingiz, ha? Rahmat, sodangizni bersin bayka. Tigi qo'chqorlar sotilib aytgan. Mana qo'ziluq qo'yib bor o'xshaydi. Assalomu alaykum. Qo'ziluq qo'y kimniki ekan? Esi ketdi. Sizniki qo'chqor bu. Oho, mana quyruqlari ko'rdingizlarmi do'stlar? Qancha bu bahasini aytdingiz? 60 tishichi? 9 oylik tish yaralik 9 oylik ekan. 60 so'radi baykan. Va qiziqqanlarga nomer aytasizmi? Yo'q, ha? Bo'ldi, sodangizni bersin. 60 deydi. Tak, pul tartqamiz yana kelib oldi bo'lchaq. Ay, do'stlar. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ladi? Balani aytib qo'ysiz bir sira. 15. 15 semiz pichilgan. Ha? Bulak. Pazar bası 4 yarım. 4-4,5 ming. Ha? Bazılar 13 yarım. 13,5 ming. Urg'achi qo'zlar 13,5 mingdan. Soda bo'ldi u aka? Berib edingiz qanchadan? Ushuni qanchaga berib edingiz? Sattı. Ha. 14 gören yok. 14 ga bergan jo'qsiz. Ma'qul, sodangizni bersin. 14 ga bergan jo'qman deb. Nada? Yaxshi qo'y turadi. Ko'raylik. Tug'an, assalomu alaykum. Qo'yingiz qancha? Bas. 55. Bo'z bu? Bo'z bu? Bo'z. 55 ming deydi baykan. Qancha tishemi? 4 tane. Oh, razilashtirdi ko'rsizlar. Qo'chqorliqin. Qo'chqor deb saldiradigan qo'y ekan, ha? 4 tishdan o'tdi? 4 tishdan o'tdi. Qanchaga berib edingiz shuni? 48-49 bo'lyapti o. Soda. Mana 48-49 ga baykan berib beribdi. Toshlar, ko'krokdan ko'ringizlar. Sodangizni bersin. Buni qo'chqor bu. Bu qo'y qancha bu basi? 20 ming ekan. Buni qo'ydan bor bu dag'i sotilib turgan shunda. Qiziqqanlarga telefon aytasizmi? Onlayn sotasiz, buyursa ayting bir. 502 men. Qancha meni? 502 men. 502, he? 87 87 0070. 0070. Qaysi ayilda olasiz? Stepnoy, Bishkekda. Bishkekda Stepnoyda do'stlar, shunday qo'ylar bor ekan. Chala olasizlar bu. Qancha qaldingiz? 15 ga aldingizmi? Buyursin. Mana 15 mingga oldim deb baykan ketadi. Jelin solib qolibdi mana. Bo'z, yaqinda tuapti. Yaxshi. Rahmat, tug'an. Sizniki qanchadan tug'an? Qo'chqor bu bular? Qo'chqor. Qo'chqor qancha tish?
Ha? Жаңы эки тиш айтты да. Өтөңүз. Нозучу? Козу кочкор, а? Бул да ургач экен. Жакшы. Бул канча? 40 миң дейт. Охо. Козу. Бул не линиялары барбы? Я. Гисар. Гисар чачышкан дейт. Ушул канчага бербедиң ушуну? 30га чыгыптыр достор. 30 миңге бербептир. Буну канчага бербедиң? А, бул 45 деп атып 30га бербептир, Кочкор экен. Содаңды берсин. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Колуңузду карап алып коеюнчу. Ушундай кочкорлорду баккан байкеме. Жаштарын, тиштерин айтың. Yaşlar 4 tiş. 4 тиш? 4 2 жаш. 2 жаш. Жакшы, аркынысычы? Aldağı. Бул да экөө бирдей. Yok atası da bir kişi. Атасы дагы бирдей. Баасычы? Babası 50 bin. 50 миңден. Arzanla öyle. Арзан эле бересиз. Канчадан бербедиңиз? 40'tan vermedik. 40'tan бербедиңиз, Макул, содаңызды берсин. Мына, ушундай экен. Мына кочкор. Жакшы, кой базарда мал да көп экен. Меринасы канча экен байкасы? 12 миң. Бооспу? Бооспу. Боос, 12 миң. Канчага бербедиңиз ушуну? 10 миңге бербептир мына. 10 миң сомго бербептир. Эчкилер турат экен. Ассаламу алейкум. Баалан айтасыз, улактын баалан. Eko 15 bin. Экөө 15 миңден. Бирөө теке. Öteki bir urgaç. Bir urgaç. Eskinin bolası. Мунун баласы. Bitirdi. Бул эчкиңиз канча? Eçki 20 bin. Эчки 20 миң. Мындай эле эчки же саамбы? Sağın eçki. Sağın eçki. Sağın eçki. Саап жүргөн эчки. Кысыр экен азыр мына. 20 миң сурап атат байкем. Жакшы. Так, туугандар, ассаламу алейкум. Канчадан болуп атат койлоруңуз? Үчөө 60 миңден. Булар тиштери кандай, тууган? 6 тиш. Боос азыр учурда. Боос мына. 60 миңден. Ну, Афганбы эмне? Афган экен, Муну козуларыңызчы? Eko 45. Экөөнү 45 дейт мына. Экөө тең козу кочкор экен, 45. Кайсынын? Фокустун линиясы экен. Буларды канчадан бербедиңиз? 40'ta bir ben oğlum geç. Экөөнү 20 миңден. 40ка бербедиңиз. Жакшы. Койлордучу? Койлорду канчадан бербедиңиз? Koylar o en bir şey. Эми берсе да, бүгүн бере элекпи сода? Содаңызды берсин анда, тууган. Ушундай койлор барбы дагы? Сатылап турган. Номериңизди айтыңыз кызыккандарга. 507 менен. 14 30 42. Кайсы айылдасыз? Нижний Чуй. Болду, рахмат. Содаңарды берсин. Байке, сиздики канча? Семиз го бул. Бооспу же? Боз, 40 дейт. Жакшы. Канчага сода болду ушул? Бол эле, мына. Могу жакта дагы жакшы козулар бар экен. Койбу байке, ассаламу алейкум. Койбу? Канчадан баалары? 70'ten? 70'ten. Boğazbı? Boğaz eкен. Kança tiş? 6 tiş. 70'ten deydi şunlar. Bunu alarız yasan. Bayke, kişini sırazanızda tartmayın. Koyları tartam, ayta veriniz bazını. Kaysı eki o 100? Buna o 100 sana bro? Buna ha? Bol, 100'ten deydi. Buna soda. Bu kança tiş? 2 tiş kozlar deydi. 2 tiş deydi. 100'ten 200'ke surat. Buna şu kozdu. Boğaz mı bu tuğan? Yok ha? Azırkı nomerge baylansa bolot da. Mına dostlar, azırkı nomerge çalıp alsanızlar bolot. Selamun aleyküm. Kandaş? Yaxşı. Mına dostlar. Çamiyim. Ya. Assalamu aleyküm. Kanday? Yaxşı den solun. Bu koçkorun tartalıçı. Bu kanday tişi? 3 yaş. 3 yaş. Oh, ne linyadan? Ha? Lapuk. Oh, mana. Lapuk deydi. Kança sıra atası? 130 min. Don kabar degen kanal. Kançaga bermedin yani? 110'a çıktı o. Mına dostlar 110 minge çıkıptır berbeptir. Sodаңды bersin he. Muna koçkaların iyileri var mı? Sizdeki? Yaşlarını aytın. 60 minden 3 yaş. 60 min 3 yaş deydi. Jaman uzun torpaklar öyle koyarlar. Muna hazır kança? O satıldı hazır. Buna Kançaga gitti? 50 minge gitti. 50 minge tazda gitti he. Mına 50 minge tuğandan realini satılıptır. Bu kança tiş? Buna hazır 60 bin sıraya. Ha 60'dan bunu 50'ge gitti. Bu 60'dan sıra atası he. Buna menen ona çonlar. Ne o? O narcaktağı. Bu 4 tiş. Bunun bağısı kança?
Bul del 60 ming deydi. Kayaktan alып keldingizler? Жаңы жер, жаңы пахта, жаңы жер, аэропорт жакта. Болду. Жакшы, содаңызды берсин. Но козулар канчадан? Кариман Тилек бардыгы билет аерди. Кариман Тилек бардыгы билет дейт. Канчадан? Мындай тартайын айтпайсызбы? Мына жаңы пахтадан келиптир жигиттер. Но экөөнүн баасын айтып коңуз. жаңы жер кечиресиздер. О 25, оны ол 30. Оны ол 25. 25 бул 30, Номер айтасыздарбы? Барбы дагы сатыла турган? Жок, сатыла турган. Жок, Макул анда. Содаңарды берсин, турганда. Номер жазыңыз. Айтыңыз анда. 773 0773 58 10. 58 10, Ушундай кочкорлор керек болсо, Арпи деген киши экен мына. Жаңы жер. Болду, рахмат. Чалып ала бересиздер. Ассаламу алейкум байке. Коюңуз канча? Канчага кетти ушул айтасыз? 31? Жакшы. Бул боосбу? Канча тиш эле? Төгөрөк болуп калган мына 35ге кетиптир. Жакшы. 31 кечиресиздер. 31 миңге кетиптир. Муналар канчадан чарбалар? 30 миң. Мына козуңузчу? 13. Мына 13 дейт. Содаңызды берсин байкesi. Козуларыңыздын бааларын айтып коесузбу? 16,5 миңден сурап атат байкем. Коз кочкорлор, Козу кочкорлор. Бир ен экен бардыгы. Байкемки 5 баш, бир ен экен. Жо, бет тартпайбыз, кой тартабыз тугандар. Мына козуларыңыз канчадан? Ассаламу алейкум. Бааларын айтасыз? 25тен. 25тен байке. Жакшы экен. 25тен. Экөө койбу экөө? Токтул. Бакыт байладыңызбы байке? Охо, сонун семиз экен. Канча ай байладыңыз? Эми турат дагы күздөн бери. Күздөн бери. Жакшы. Ушуларга бердиби баа? Ар түрлүү берди. Ар түрлүү. Канча? Базар деңиз өзүңүздүн ойго чыкпай атат, Ушу экөөнү канчадан берсе берерсиз? Бир айтыңызчы. Буларды Экөөнү эле. өзүнүн клиенттери бар 30. 30тан, 30тан болсо бер. Дагы коюп берсем керек. Коюп бересиз, макул. Содаңызды берсин байке, Жакшы. Мына эки улакт менен видеону жыйынтыктайлы. Тугандар, ассаламу алейкум. Канчадан экен ушу эчкилердин бааларын айтып коесузбу? 13 миңден сурап атат. Канча миңден бербей жатасыз? 12 миңге бербейм. 12 миңден бербей жатты мына. Дойну, Барбы дагы көппү? Номериң айт, тугандар. Тугандар алам деп калса чалат. Ал номериң айтасыңбы? Белоцкий экен. Кана айтчы бир. Дойну эчкилер сураган бир тугандар болсо. Азыр биякта бошоп жатат, мейли. Келесиз. Тугандар, биз тез тартып башка торпокторду да тартышыбыз керек. Иним канчадан? 300 миң? Охо, мына 300 миң дейт. Бул канча тиш экен? 6 тиш. Линиячы? Торнадо дейт. Нозыжы? Гүлвер. Канча баасы? $1000 экен. Тугандар, мына. Суга канча берди? Сода болдубу? Жаңы эле келдиң, Содаңды берсин. Мына биз азыр музоолорго да өтүшүбүз керек, саан уйларга да өтүшүбүз керек. Азыркы номерди ала албай калдым эчкилердин. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар.